malipatan dagiti ladawang dagiti karim asyak tulae uray sa dinuma iti ayan mo sikat linaon tuy puso ken panunot ko tunggal naglabas adarik man sikat ipit-piti daytoy puso ayan ayat ngawan umarta ay ayaten ka inggat tungpal biag kadaak ditoy agay ayat ken ka tuy puso para laeng kita ayat ngawan patingganan agnanayon nga ipateka sapay tawan patingganan agnanayon biag kong ipat pateka endingam kumatoy puso when biag ko ay ayaten ka tunggal naglabas adarik man sikat ipit-piti daytoy puso ayan ayat ngawan umarta ay ayaten ka inggat tungpal biag adaak ditoy agay ayat ken ka tuy puso para laeng kita ayat ngawan patingganan agnanayon nga ipat pateka sapay tawan patingganan agnanayon biag kong ipat pateka